At verdin be? Kaçağa gitti? Ha kaçağa gitti? 75 bin koş verdim onu. 30 milyon koş verdim. Sen koş verdin mi? Barter болып тұр на. Мен жоғарыда айтып attım ғой. Әлгі варианттар башталды дақчы. Варианттар башталды да мінеке. Нарқы чоң uzun at екен. Аваз палван 75 bin. Koş berіп тұр аттың үстіне. Мінеке бартер. Тоқымдарды алмаштырамыз. İş бүтті дейді. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Ноқаттан бүгүнкү жылқы базар тат көрсөтөт biraz кечирээк келгенге байланыштуу жылқы жаныбарларда biraz азыраак экен. Азыр аса кызыт. Азыр алги варианттар бар го. Ону ояка, бияка мындай бир кандай десем. Раса вариант жерлер кызыт достор, ушуларды тартам азыр. Сиздерге бир Жақшы жерлеріне көрсетем. Мынау сатылып кетті да. Базар ішіндегі мынау қаратайды тартып көрсетейін. Ираеваның алда қаратайы. Базар алып түшілдер екен. Қанша бұл жашы? Жашы мынау жазға 2 жаш. 2 жаш. 2 жаш дейм ма құнана. Бойы қанша шығады? Бойы 1.64. Бойы 1.64 әнеке. Қанша сұрадыңыз басын? 250 мың сом кемі бар, а? Телефон номер айтып қойың сұрағандарға. 0777 менен. 053505 деген номерге байланышқа шығып, содалашы, бағалашы көрсеңіздер болады. Мынау жануар. Қаншаға кетті шул? Қанша бағасы көріп қалды бір? Мында көріп қойың. Шында қарма тұрың, а? Алыке. Қарабайыр бекен бұл? Қарабайырдың алы көшмәрінен кен, а? Ұзарақ көрсетейін, жақын жүріп болады. 130'a болса, 130 bin olsa veririz. Номерді айтып қойыңында. 27 mi? 0227 mi? 07 44 25. Қанша oldu Қарағашқа, алё? Қарабайыр екен, а, машалла, 130 bin сом кем бар екен, Қарабайырдың көшмәрі. Жашы қанша, ле? 2 жаш. Так, мынау сатылып кетті дейді. Қаншаға кетті? 230'ga. Şöyle? 230 bin mına bala aldı. Bala sattık. Tak. Mınau arsa dehqon bozorlar bo'ldi da. Mınau qara satıldı mı? Satıldı. Qanchaga ketdi? 258. Mınau jashicha? 6. 6 yaş. Ot satılıb ketdi da. Strechni oldindan chiqdi bular. Anjada men tushsa kerak deb o'yladim bular. 200. Videoda aytildi, biroq men esime chiqib qoldi. Ot öyle men maşallah bultur aldım şu yerden. Alıp baygır koydum. Yıl daha koydum. Qancha dedingizlar bosın? 300 ming so'm. Jashicha? 9-10 yaş. Ne qamda urib qo'ysin? Ha. Ana janvari. Janvari. Az polvon, yaxshimi? Kel ko'rishib qoldi. Aytulu Avaz polvon. Atı qancha deding? 180 ming so'm dedi. 180 ming so'mga. Jashicha az? 7 yaş. Boğazıca? 180. Nomerçi nomer aytalım. 0557 mi? 17. 97 53 деген номері байланышқа шығып, содалашып, балашып көрсеңіздер, Айтулу Аваз полвон өзі жооп берет. Так. От ес табыролу. От бауылта ба? Бағасы қанша екен?
200 ming. 200 ming so'm Kemal keling inshaalloh. Qarabayırdım. Qazaxonim nerede ham bir Ko'gat qancha ekan? 150 ming. 150 ming jonivor. Tak. Mana bir yaxshi go'sht olib turibdi. Go'shtman. Jo'ng jo'g'isidan kelgan. Otning bozi qancha ekan, Daqsar? Ko'rtasizmi? Bunachi? 400 kam bor deyman. Bunachi? 250 ming so'm. Ha. Ko'gat, beni bo'sh ekan. Mavlod bovuldat deydimi? Ha, buni tez sabaqda. Mana o'spirim. Ya bunday haydab qo'ychikam. Qancha ekan otning bozi? Qancha? 250. Jashichi? Juda жаңасы ekan-da. Жаңасы ekan. 250 ming so'm. Bo'yi qancha chiqadi uka? Ot satılıp ketmedi mi? Bavulda mı? Qayerda? Nasıl? Ya bavulda mı? Ot sizlerden mi? Kaça suradınız? 160. 160 ming. 1800 dollar suradık ekan. La Ko'gatni 150 ming dediniz ha? 150 ming. Jashichi? 6 jashar. Ot qaysi joqda bo'ladi? Ot To'lesda. To'lesda bo'ladi. Shunday turing, ha. Nomer aytib qo'yaylik so'raganlarga. 0755 menen. 30-36-51 degan nomerga baylanishga chiqib sodalashib bağlashib ko'rsangizdar bo'ladi. Otning bahasi 150 ming so'm kemi bor ekan. Mosheko. Bir jashar ekan ha? Bir jashar toylar. Bovulda te. Qancha? 57 ming so'mdan. 114 ming ekan shunda. 114. Eko bovulda te. Mana yerda mana cho'ng be. Be qancha oldi taqsir be? Azamatga beringe. Qanchaga oltat? 422 ming gerek. Baga, nem tatlı, bana tatlı. Be satılağı? Qanchaga chiqdi ekan? 170 pulun var yok mu? 175 ming so'm. Oy 170 can var. Kısır ekan da. Alsanızlar qalağını ayıra qo'ysanızlar bo'ladi ekan. Beynin bağısı pişti mi? Zahir aka? Şunga qiziq taka. Surang bering. 175 mingga chiqdi deydi menga. Kalas mı benim yani? Zahir aka bering. Zahir aka. Neresi mi? Bunlar çoğun bir oldu. 177'ye çıktı şu başta. Avaz poptor da var. Kaça verdin? 175. Haydi.
Böyle bunun pulu kaç ekan? Pulu kaç ekan? 2. Ha? Ya taydı ver aydap koy çıkam. Bir görüp koyalım bitti. Ha görüp tasın. Bağız mı bilbeysin? Ya qara attım bazı qancha uka? Ya ulan bazar içindeki toratты jana bağladılar da. Yani to'liq ma'lumotni so'ray olmadim. Yaşı qanchalar bunun? Жаңасы. Жаңасы. Bazı qancha bazı? Басы 200 ming kemi var. Telefon nomeri so'raganlarga aytaylik shuni. Atda taza qandı bir qara bayırda qiziqqanlar ko'rsangizdar bo'ladi ekan. 200 ming kemi var. Nomer aytib qo'ying aka. 0778 ming. 61 86 86. 61 86 86 degan nomerga baylanishga chiqib, savdolashib, bağlashib ko'rsangizdar bo'ladi ekan. Janvar bozor ichidagi cho'ng beylerden, anan pulundu, erkek pulundu beylerden qatarını to'ltaytgan. Bunun endi bazı qiziq da. Bu bey qaçmaydi. Buna buqalari so'rab qo'ying agacha. Yo, buqalar qanchadan bo'ldi? Ha? Ya sizga qancha oldi bu? Qisir. Yuraga? Qancha deydi? Qancha deydi? Mana shunday qiziq da. So'rab qo'yib o'tsak. Buqalarda o'tib qolarasiz, ha? Bey qancha ekan qulni bilan? Boğaz qancha ekan? 250 ming so'm ekan. Bağ olotavı? 250 mingga bunday qulundu beylerdi. Savdolashsangizlar bak. Alo. Ya qanchaga bermadingiz? 200 ga. Yo, beyler qancha ukam? Alo. Eko'un mu? Ha, özündeki ne? Var mı? Ha? Mına urgaç qulundu beni görüp koydu dostlar. Qancha ekan mına qulunu bilen? 130 ming so'm ekan dostlar. Beni sağ olavu. Sağ. Qanchанчы qulunu şul? 10-chi 15-chi qulunu be. Maşallah. 130 universal bozarı. Ya 130 ming bo'lgan bo'lsa, nomer ayta olasizmi? Ayt telefon nomer. Ha, nomer bilmaysizmi? Tak. Buna tayba oldu ate. Öz negizi boshida tatqanda bozorda shunday kech kelib topchimiz sebep deganda bunday kengiri ko'rinadi bardi uchun. Anan kengiri ko'rinib qoladi tag'in. Azından tayba oldu. Qanchaga berib aytgan? 90 mingga va? 90 ming so'mga bunavi. Bundan bo'lsa kerak. Qancha deydi ekan? O, qancha ekan bahası? 100 mingga. Yo, buqalar qanchadan ketadi ekan qundashlar? Qancha? Buna ola uy qanchaga oldi ekan? 82 mingga mana ekan. Buna uchun qancha oldi ekan? Ha? No, satıldı hazır. Şu satılganlar kızık da. Ya qanchaga ketdi tay? 67 mingga mana. Ikkinchi sharbi? Ya qancha deding? 350? 350 ming so'm. Bishta. Boyu qancha chiqadi? Ha, 300 mi? 350. Gelsiz. 67?
1.67 ekan da boyu. Qancha deding uka otda? Qancha deding? Boş so'rab kelsen. Ava sat verdingmi? Qanchaga ketdi? Ha, qanchaga ketdi? 35 ming qo'shib berdim uni. Ustiga onga qo'shib berdim. Sen qo'shib berdingmi? Barter bo'libdi na. Hali men jo'g'orda aytayotdim-ku. Hali variantlar boshlandi debchi. Variantlar boshlandi da menga. Narxi cho'ng uzunat ekan. Avaz polvon 75 ming. Qo'shib berib turadi ustida. Menga barter. Eğer tohumlarni almashtiramiz, ish bitdi deydi. Avazga qutuldingja tutulding ha? Ekon biri. Evet. Yaxshi oldu. So'natdi. Özüm жаңы оқаттың bir halgi salqın жеріне шығады екен да, ha? Avaz? Salqın жерге шығады екен да дейм, Сахабаға. Ana bolani o'qiyman. Yaxshi bola. O, inşallah. Arasa boğa olған жерін көрмей қалдық, boğa қызылды. Кейін кеп қалды. Мейлі. Nasıl kısın kim alsa da buyursunlar.